Hadian gejinge khi jong gidar bar snong jong ki lightly snong bakentup ya snong umper ampangre matchogre ki seng bahalang ba pher halo gejing thu sarkar ban pinkriya no ya ka CTI banihat ba bawanra da ka industrial estate u MLA gejirang ba sa senasatun mentaga singi lapan pau bu ai gejing kershani ki ba kitai gisnong hadim bagi bor snong gila ledru banyak kundu ya u ban pen pau ya gejing persha halor gejing thu jong sarkar ulong ru ba kum MLA usngo ba kitai gejing persha kadai ga badan jingmut ba kum ka sarkar gadai ban pej benya shwa hakba ya dai bat kan gejing thu namar kum unong mikmat udon gejing kuslai hakba dai ba gejing jaklia jong kalier hakathan banihat bawa wanra no syakabai pat kejaka bat kum MLA ulai jingmut ru banra no syakithan jirang hakba ula yo ru banyak keren bagi bor hima ki bala kloy ban pedang lada kita ki karkhana ki dei ki bam penjabo bat kata ikpai ba bat kami mariang Lami ka jing persya nak leng ki snong ki badan hati ha jan jang ka Soil Conservation Training Institute ka umper ampangre bat ka machokre tenak leng jang ki board snong lawan ikendu yang mu Emily bat hadir menglayok man pej ya ka jing bamhun ke jeng pi habede ba jeng temu jeng sarkar nak bantaban bu ya ka industrial estate hatiha kejaka ba mitip bersekata ba ketika jaka jengka soil bat ketika training institute hadir mengala dapat bishar ngalai ba ki complain lain ke jeng kersno nak ilang gisnong kalong ke ba long genuine na ke ba songnya bat de nak tagadau nak kalian jungaru na ya don lang bat ki board de gisnong ban persno sa sarkar ala da ai da ka jingtho sa honorable chief minister ba ya ke ka jingtmu jeng sarkar ba kinhab ban pej binya shwa ban hab dan da pensyai ba habide ba kini jingtmu namar ba kum ki paj ba jong ka than bat ngaru dala de simet kumunong mikmat kuba imbasa hakani ka area ngadon ni kata ka jing kuslai ngadon ni kata ka concern ka ba hadu kata hakibide bat ka jing jaklia jong kal air hani hakithan bornihat hi prokoi kaba baro ngitip kabonihat kaba de record kum ka tahun kaba jaklia tam tekat no kan kata yang ikip pa nyong chong snong ki badon hagan kathan ki bangin hab ban ring min sim yakal air kaba jaklia te alor ke plan nak banta ban bu lan ban penlong ya ka industrial area ha ketika jaka jengka soil te nak liang ka opinion ka ba ki paj ba ki pensngo bat kum juru nak liang jonga ngasngo ba ya kene ke jingtmu lade ban pensange anaswa namar ba kumba haduk mata nyok mat ngiring yakal air ke bajaklia ngiring musim yakal air ke bajaklia te on datang wan susu daki wei pat ki factory te ngatrai kan sanang at susu lane kan sanang penjaklia susu te banyo yak jingsai ke bapaka ngan hap hi banang ban budin ke ek units ayu ba kimut banbu nagaleng ke sarkar bat ngelayo ru banya keren batu honorable chief minister nagamta ban kerpat ya honorable chief minister nagamta ban rano lane ban bu no shawai pat ya kenika plan ban penlong ya ketika jaka juga soil kumka industrial estate bat ngalayo bani keren bat keyboard yang kahima jirang nakliang jungki kiong bakilong ki balakloy lada ba
ke unit ke bakin set up ke long unit ka banum ta ya ka banane banum penja klia ya ka mariang te nagaliang junga ngalapan pau syau arul siam pat nagaliang jung iru lakhot ya ke jingi kendu nagabanta kumno ba kinyo banya hiliu jengmut ba ki bo jong hima jirang nagabanta bakin pensai hagbede bat kene ke jingmu bat ba kam ke jingmu jong ke sarkar ka bakibu sibenta kale banlong ka jingpen mentoy nagabanta ki pajba bat sibentaru ngimdei ban kelet pat ba ka concern je ki pajba kamtam hak bedei ba ka kot ka kya kedei ban bu hakmat kata hi ka bang kwa ban pesngau na kwa ban pensai ba dia kini ka message ka bang keren mata na select biang menikundu i honorable chief minister nak menta ba kumno ba ka sarkar kan hapan perkhat ban pej benya kamtam hak bedei ba kini ka jingku